салом алейкум ба тамоми подписчикои Кома Таҷик ва ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Моҳи шарифи Рамазон муборак ҳар яктаи шумода. Имрӯз бародаро бекор хона наштум, рӯзи якшанбе ай карочи гуфтум бозии занакои Бундеслигара дар Инстаграм голос монда будам. ҳатман бародаро касе ки дар Инстаграм ҳаст дидагай омадам бозии занакои Бундеслига прямо профессионалия миёрам сахт бозӣ мекунанд. Оз бозишон як ҷо ҳама каса тамошо мекунем. И пушти мара дидеси и стадиони Байер Нолчурай Байер яму Леверкузен мегем ку против Бавария да видео гузашта бурида буд. Анамуай бозии занакои соат уже як шидна бозиҳои сар мешавад. Як ҷо бозиро ҳама каса тамошо мекунем моментоша ва ма камтар комментаторӣ соз мекунам. Рафтем бародаро. Иҷа даромади стадиони АИ Парай. Унҷа да проверка мекунанд. Иҷа хай стадиони ҳаму Байер Арена ба унҷа да ҳаму занакои бозӣ мекунанд ҳаму пеш. Оли медроим як ҷо тамошош мекунем. Короче ҷои шишта нима бародара нимҷа поёнай дим радак ҷойда ё у тарафтай соз намедонам. Короче намешин барои бишнем видео соз када намешава. Инем қамардум иҷа ҷа мешава иҷа примерно 300-400 нафар да. Ини бозӣ уже ҳаму занакои. Иҷа короче банк яму Байер Леверкузен ай духтароша. Ва да у пара Фрайбург ай ба фикр мен у пара да соз намебиниша. Ва дальше иҷа бозӣ ай бо мерем. Короче як ҷойда ма шагин киним оҳано мишҳад мекунанд барои видео кинӣ. Хулосага дальше мерем. Короче бозӣ уже сар шудагай. У сиёҳ ҳаму Фрайбург ам. И сирхо Байран дар майдони Байер бозӣ. 23 минута бозӣ 0-0. Короче ма як ҷои безебда омадагим якум борича омадастам охи билет вообще ҳуш надора. На ке мерем. Короче бозии занакода ханда мегира хайр мешава. На ке бозишон зур ай ами хайр мебини охи назар бозӣ ёра пас мас чихела ҳама тинҷаи бакавой ай. Мой саршак мой сар мардако. Рақами дора би у я удар ҳаму сӯзад. Ва бародаро мехоҳам як чиза шумода бифаҳмонам. И хела важне ай. Мисол и кӯмак ай шумо мада дар корай. Ами Инстаграм ма монанди ҳами Ютуб ай Кома Таҷик мезанем мебурои хай стадиони абордгоҳ буромадан да нишонтон бабурам. Ҳами Инстаграм ма да шумо бидроен подписатсия кунем бародаро илтимос да камтар подписчикои ма зиёд шава. Иҷа ҳаста яддта компаниҳое ки ҳами бозиҳо даку билет милет любой бозиҳо зур да агар ма бихоҳам мара билет ша вақтчо мехарам ма просто вора я реклама мекунам. Барои ин кора кадан чӣ кор кадан дар кора ки Инстаграм ма бояд камтар бақувват боша. Мисол лайкҳои зур бигира барам Инстаграм да ҳатман бидроен подписатсия кунем. Бода уже видеое ки ман мепартон дар Ютуб нестай. Рамат. Короче ай любой ҷо срум кадан айҷа срум кадан. Барои ки уну оҳано мишат мекард поёни поён рафтум ки иҷоза надоданд. Ва у пара ҷои май анум ҷои сирхда уҷа дам раҳ надан короче. Магарам ҳамҷа сиёмка кунем бозиро полни даш. Короче ёдаку бакавоёшон аз ҷои ба судиё. Короче и бозиё хичон ҳама духтара. Ами женская Бундеслига худаш ами любой ҷо да футбол занак чишид у уже бемаъна мешавад. Хандоварӣ фақат. Ё як кора бека я ашкро мекунад ай ханда мешава у сиёҳ. Ча Рональдиньо ритана када рафтаса. Ту бакун ауш. Ва заминора диде чӣ хел буромадесиам гарм кунӣ. Короче якта тренера ус шама духтарои ёшам. Якта духтаракора тамошо мекунӣ. Лингора бия лингои мада халон ай. Натуна о барои шумо чӣ мехӯре паата. Я такай безеба ай сирхо мешава ҳамҷа озе. Иш ида паскат иш ида бите фланк сағир. Эй пеналти. Она шобара пеналти. Пеналти ра хай дидем охи. Ва нома. Ин ай духтарако хушру полни рафтесиан разминка кни калазардако. Уф байрақ гаму чизора гирифта бо фахр кайса. Ва уҷа атакай безеб ай сирхо. Биза данном ҷоним биза охи. Рафтем бите бо ҳам да брадна. Ҳам добте?
idamte anaka buro khudur o Vy bza Короче, угловой айс сырхо. Она им пал бафкрим гола задаги, бади нами угловой подавад минако. Нам бафкрим шкада буд гола задаги буд нау. Бути тупа браво ако. Фланк. Вай жа бузия пасни безев рафтадай. Сырхо и мы сарыш رنگ سری بچه داداش زده خیلی میرین داشت بوده تو پاد دبورا تکه کدن گوزدن همیشه هم باید بزنن پاتو همش فربه بجن هم دختران لیا یا لینگه که اوچای فانکنی وزمش چنی وزم مای بکنی سیو کاش دم بودی سیم باید کنکریت ناتکه کنن گوب زنم که بازی را درنش تمام کردگیم برادرو و بخشش زیاد برای آدمو که وقتشون مثلا صرف کردن همین بازی همین ویدیو شاید معقولشون نشیده باشه برای که یکم بر من اومدم جای استادیوم ندید اختان جای شیشتن اگر که در جای خودم من میشیشتم توربو بود میشد میکرد برام قدیا کنج استادیوم دون در پشتی ورتا خیر دو تا گلای زور دیدین بازی معقولتون شید نشید نمیدونم خیر حتما پایپساس و لایک فراموش نکنین دو روز پس بازی گرمانیا بلژیم میشه در اون بازی را محسوب اونجا با بلیت جای سوسترای رادی سیمه و یا 30,000 بالچیک میشه بازی گرم میره برام خیر حتما پایپساس کنی که بازی دیگر ایداس ندین رحمت همتون ده